inkosi uNyazi. Amen. Ngikanda sezweni siyabonga ukuba unkulunkulu esihlengile qhamuka amagungamana omhlaba sithunywe imindeni yethu abanye bethu baqala ukunyethela kwakhona ukunyethela phakathi komuzi. Siyabonga inhlanhla enkulu ngabantwana benkosi engathi-ke ukungena kwethu phakathi komuzi ungabamusa kunothando ubona labo abasithumile nankulunkulu yazizulu. Amen. Bantwana benkosi sithunyiwe njengoba ngisho nje khona abaqala ukungena namhlanje phakathi kwamagceke akade beyalela imindeni yabo ithokozile ngiyakuthuma ekhaya lemphefumulo sohlala khona yomasa phambi kwamasanga amakhulu usuqalaza ngapha nangapha sesingena ngenawe. Abanye bethu bathola amakhosi asezulwini iziqu zawo zonke uthi mntanami sokufica ekhaya lemphefumulo bamyalela engalazi wathi mesefika awunazi lezi ndonga kade ngibona naye ulumuza kade ngibona awunako kade ngibona. Sekuzovela uthwala umkhandlu wasezulwini usula abantu abathunywe imindeni yabo iwatshela ngalomuzi oyikhaya lemphefumulo noma abathunywe amakhosi wonke asezulwini iwatshela ngalomuzi oyikhaya lemphefumulo. Umuntu uhlawula ivesi elodwa ebesengena endaweni akhethele ukuthi igqokizo lomhlobo ayigqokile lowo nje abayithunyiwe imindeni yakhe noma abakubo bemtshela ngalomuzi. Sovulela luthuba nje baphakame atshele ukuthi batheni abakubo ngalomuzi litheni amakhosi wonke asezulwini ngalomuzi. Amen. Ngoba ubaba ngapha ube ngudlungudlu bodadewethu nentethelo mayikhona kanye namakhosazana wonke umuntu phakathi kwalendlu inqobo nje mayithunyiwe imindeni yakhe kuvela luthuba bantwana benkosi. Amen. Umuntu uhlawula ivesi elodwa esengena endaweni angakanti umuntu alanda indabeni ngoba sibaningi songane beyihlokweni ukuthi bathe amakhosi asezulwini nolumuzi wakhona ekhaya lemphefumulo. Amen. Inkosi usibusi njalo. Amen. Kuze amanazareth uNyazi lozulu. Igama lami ngusabelo washange ngivela kwaSwayimani kodwa ngokomsebenzi ngakhe eMpophomeni. Ngivela kwaSwayimani laphansi kwenkosi uGcumisa. Yebo ikhaya lemphefumulo nganimbolelwa ngo-2021 ngangakazi lutho ngoshembe ngingazi lutho nje nangamanazareth konke engangikwazi nje into engangiyibona ngokuhamba into eyenzakala abangcwele ngangilele ngase ngizibona nje ngehla emotweni ngihamba nomuntu engangizwana naye ngaleso sikhathi owayekhonza kuyiyona. Sithena nje besehla emotweni sanyathela phansi kunamahlo phansi kumhlophe qwa. Emqondweni wami-ke kusona isibonakaliso ukuthi hawu sahamba phansi endaweni enamahlo kodwa futhi asiyigqokile iy'cathulo. Sase siyasondela sithena nje mesisondela sabona wona umuzi lo kodwa-ke manje bangcwele uphezu kwamafu lo muzi lo awukho la phansi emhlabeni. Sase siyasondela kona sithe masisondela kona kwasevuleka iminyango yombili sase singena phakathi sithe masingena phakathi kwase sase sibona nje imindeni eminingi abancane abadala. Kodwa-ke into engayiqaphela ukuthi le mindeni le yayisijabulela lo engangihamba naye yase imamukela. Ngase ngivuka ekuseni-ke ngase ngiyamazisa ukuthi yazi ngibe nesibonakaliso esijezije kushuthi imindeni yakho kukhona la ekulinde khona. Ngithena-ke sengikhetha inkosi emva kwey'nyanga mhlawumbe ezaziwu-10 emva kwaleso sibonakaliso. Leli phupho leli belilokulingidla ngithena ngonyaka odlule ngiqale ukuza la ekhaya ngoba lo muzi lo angibonanga ndawo ngathi mhla nginyathela lana ngase ngiyawubona ukuthi nawo lo muzi lo engawubona esibonakalisweni. Lo muzi lona abangcwele awukho la emhlabeni usemafweni usezulwini ngicela ukuthi sizame ukuthi siwuhloniphe. Ngithena-ke bangcwele ngonyaka odlule ngaba nesibonakaliso nje inkosana encane nje mhlawumbe la ko-12 yasithi kumina ngilambile ngangingakezi nokuza-ke la ekhaya lemphefumulo.
ngibese-ke ngiyabuza kubashumayeli ebuhleni ukuthi iqonda ukuthini lesisibonakaliso athi umshumayeli hhayi cela iy'nhlanhla hhayi bese ngifikela ukuthi ngingacela kanjani inhlanhla kumuntu olambile hhayi lo ngiyilandele le nto kuledi ngiyilandela ngithe nje sengizwa kwathiwa cha uyakwazi ukuthi uhambise isimayo ekhaya lemphefumulo ngithe nje ngisacabanga ngisadidekile ekhaya kwaphela ugesi njengoba kuhlezi kuyi-load shedding kodwa ngalolo suku kwavele kwabola yonke into eyayisefrijini baphelelwa ukudla nje inyanga ingakapheli ngase kuphela inyanga ngathumela imali ngithe uma ngithumela imali udadewethu ubehlezi eyikhipha edrobheni kodwa ngaleyo nyanga wathi mefika edrobheni udadewethu wavele nje washawa ngesalamusi ayi ngayitshela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ungiqambela amanga kodwa-ke ngabekezela ngase ngithumele futhi imali ukuthi okungenani-ke bathenga isishebo-ke esizobaqhuba kuze kushaya inyanga eyokuthi uma ayohola hhayi nayo leyo mali leyo ivele ilahleke kuthe nje kusenjalo kwaseqhamukiza kumina ukuthi le mali le ithathwe yithina kodwa sizoyibuyisa hayi nangempela imali eyokugcina engangisele nayo kunokuthi ngiyithumele ekhaya ngavele ngingathenga isimayo ngeza naso la senje uma ngiqeda kuletha isimayo esontweni nje elalandela kwakhona imali engiyitholayo engangikade lokhu ngiyizama ingaphumeleli ngahamba ngayothenga igrosa imali eyahlangana ethilili kwaku-2000 wona lo engawuthumela bawuthatha hhayi kwase kuba kuhle-ke bangcwele kuze kube manje-ke ngisalindile ngoba safika sinomalume la sizonikela ngey'nkomo ey'ntathu kodwa-ke sisalindile unyaka usuphelile manje uthe nje kulo nyaka njena ngizozalana kwakuJuni ngizoletha isimayo ngase ngiba nesibonakaliso engathi ngangisempini namabutho akithi sithenga nje sesibanqoba lawo amabutho ayesethi asifayekeni manje sase siyajika sagijima saya kwamanye amabutho ayeguqile nalo uNyazi lumile khona ayahalalisa nami ngase ngiguqa khona-ke ngase ngiyahalalisa ngicabanga ukuthi babengikhanyisela abakithi ukuthi sengizofaka amabutho la ekhaya lemphefumulo kuyabekezela abangcwele nami ngisalokhu ngibekezela yebo ngiyabonga ngicela inkosi ibusise enikuzweni amen makhanye ezimpilweni zethu kukhanye phakathi kwendawo mina ngumelusi Gwakaluthuli Sibongo ngisuka eMangangeni ngaphansi kwenkosi uMnganga uShozi nginesihlahla nje ngifikile phakathi kwale ndawo ngisho kwesithathu ngifika namhlanje ngithe kufikeni kwami nganikelela konke ebekungilethe phakathi kwale ndawo ngase ngibona ngiphambi kwakhe sixoxa naye noma ngingasakhumbuli ukuthi asixoxa sithini kodwa kunomntwana omncane ayemphethe wamphendula lo mntwana omncane wambhekisa ngakumina wase ngibuza wathi uyambona yini ukuthi muhle kanjani ngibe nokuthokoza enhlizweni yami ngijabule ngivume ngithi yebo ngiyambona ebese engamyelisa yena ngimbambe lo mntwana omncane ngimdlalise ngisijabule nje naye ngibe nenjabulo endala engathi lo umuntu ekade salahlekelana naye ebese ngimbuyisele kuyena uBamajiya amdlulisele ngaphambili noma ngasabonanga ukuthi wayendlulisela bani kodwa wamdlulisela ngaphambili amnikeze uswidi emva kwaloko ngase ngibona la phakathi kwale ndawo ngathi kunendlu ekwakuyindlu eyinkantolo kukhona uBamajiya no sengisohla isibongo sababa lo munye ongishumayelwa la ekhaya unobaba uSibamama ebese kuba khona amadoda amabili ayevunulile nje engazuthi kodwa ngathi amakhosi kodwa egcoke isixhosa la madoda lawo ebese ngemuva kube khona mina nomama ongizalayo nabanye bomndeni emva kwethu kukhona amacala ayethethwa noma ngingazanga kahle ukuthi kwathiwani ngithe mase ngibuya lapha kwendawo kukhona lento emilokhu intshisekelo ngethi khulu usuku uyothula ubufakazi kodwa ngicindezelwa uvalo nokusaba abantu ngithe mase ngibuyelile endlini kwakhona amaviyo afika kumina ebusungulele ephethe iy'nduku zomnsizwa egiya edonsa amahubo akaZulu ey'nsizwa
Lamadoda lawa ngathi mangisukuma ngiyabona nami kukhona into eyayivuka ngaphakathi kumina ngathi mangisukuma ngiyabona kwase kusuka indoda eyayingumholi wawo lamadoda yenza kumina yathi mfana wami hambe ukhuluma ngathi ngisadidekile yaphinda yathi hambe ukhuluma okwesithathu yathi hambe ukhuluma ngoba ngizophuca le nduku ozimelele ngayo lapha ngavuka ngathi ngithuke ngimanzi ngixake ukuthi kwenzakalani kodwa kwahamba ngalithola ulwazi lokuthi kuthiwa ngigize ngizothi ufakazi ukuze bezokwazi ukuthi bakhululeke lapho bekhona okugcina okwenzakalile ngiphuphe nginoma ngiboniswe ekhaya lapho ngisuka khona kumalume engathi kuney'nsizwa ey'ningi ey'qhamuka ngaphandle ezizongena khona zizohlasela zaze zayithula kumina zathi zona zingamavukandlela zangena nje zazona zintshontsha zenza yonke imikhuba ongayicabanga zidlwengula zenza yonke into phakathi kwekhaya and uma ngiyibuka yonke lento eyayenzeka esibonisweni into eyenzakalayo vele empilweni ayikho into ehlalayo konke kuyonakala abantu bakhala ngamaqolo ekuseni uma bevuka kuningi ukonakele kodwa ngithi njengoba sengingene phakathi kwale ndawo ngiyathemba ukuthi uNyazi lezulu uzongivukela indlela ukuthi bekwazi ukusizakala nabanye abasele ekhaya kucela uNkulunkulu abusise konke ekuzwini Ngiyaxolisa bantwana abahle basezulwini siyacela ukudlulisa lokho ukuthi lapho uNkulunkulu esimbulela khona imfihlakalo yakhe fanele siqonde ukuthi mhlambe phela uNkulunkulu manje ubone umshumayelo mashiyelo umusimamani nomaphumulo mani ungabobheka lo muntu ungabokhonza futhi lo muntu usuke uNyazi usuke ntontshela umzimba lo muntu osojwayele ukumbona amen sengayena lo muntu amen okwesibili bantwana benkosi ngisumele ukukhuthaza into umshumayelo ukuthi abantwana babantu bangahlali phansi abasume batshela umhlaba ukuthi uNyazi wezulu njengoba selisi uNkulunkulu vamza ukuyifihla kodwa sefika isikhathi ukuthi umhlaba uyadideka uyadunguzela manje kunabantu abagula ngamakhanda yazi abantu bangena ama-social media abagula ngamakhanda abamphikisayo badalele uNkulunkulu ngakho-ke kwasina ekhaya lemphefumulo siyacela abantu abambulelwa nguNkulunkulu basuke batshela umhlaba ukuthi uNyazi uNkulunkulu manje wonkosi sitshelwe imindeni yethu ukuthi uNyazi uNkulunkulu nathi sazi ukuthi uNkulunkulu yafakazela imindeni yethu batsheleni abantu ukhulume ngamandla ungakuyeki lokho ukuthi uNyazi uNkulunkulu abazali bethu basitshele ukuthi nokuthi ukuzeze umuntu ogulayo khona umuntu ogulayo nizohamba nami nimbono uyagula manje thina sitshela abantu asitshela umhlaba ukuthi uNyazi uNkulunkulu njengoba nithi uNkulunkulu adlala iqinisile ngobonkosi asikoleni ngiyayikhetha inkosi enkulu uNkulunkulu wokhokho bethu uNyazi lezulu okhulumayo uphilane wakaMncube ngiqhamuka esigodini sakandengezi ngaphansi kwenkosi uShozi kuningi nje ngiyafisa ukuthi nginabe kodwa ke ngizothatha okusekugcineni ngoba konke kuveza lona leli khaya maningi amaphupho namaningi nezibonakaliso zenzeka kumina ngibona lokho kuze kwangigcina ukuthi ngibe kulona leli khaya ngithi namhlanje kuusuku lesibili ngifika kuleli khaya ephupheni lokugcina nje ngizoshaya kulona engibe nalo before ngize khona kuleli khaya ngingakhona lapha ngakithi egarage ngangibona indawo ngathi igarage nginezinye insizwa nje ezaziwu4 kodwa ngikwazanga ukubona ukuthi ubani le insizwa engazuthi sasibambe khona le insimbi eyixolezelayo angizazi ukuthi ngizwa ngani engathi eze stage nje into insimbi eyixolezele kanje kodwa zona zazi ngendlela ezazakhiwe ngazo zazakhela ukuthi zizoba nompheme phezulu inkosi uNyazi lezulu libe ngaphansi ngoba ilanga lalishisa engathi sasibambele yena ukuthi siyombeka siyoyibeka abe khona ngaphansi ngithe sisayibambile le insimbi ngoba sasiwu4 umunye ibambele lakhona lapha nalapha so4 siqokulile sihamba nazo kodwa la sasiya khona asifikanga
Zagcina sesifika endaweni enjengegaraji. Enjengegaraji lapho safike khona sayincikisa khona edongweni. Udongo njenganalolu lolu liye khona la ekhaya lomphefumulo. Isithe sayincikisa ngibona umnyango omncane nje ongazuthi owendlu ngazi ngaphansi kwazo le insimbi sincikise khona edongweni. Hawu ngithe ngisabuka ngithi ngiyalunguza kulo mnyango. Mangilunguza nje ngivula isicapha ngilunguza ngibona amaNazaretha ehleli njengoba nihleli nje phakathi kwaleli khaya. Ngathi hawu kwenzakala ngathi ngisabuka ngabona lo mtshani njengoba kukhona nje obomile bukhona la phansi bundlaliwe. Ngisabuka ukuthi hayi nami ngididekile phela. Ngabona inkosi uNyazi lezulu liphuma. Engazuthi la kade lisaqambalele ngokwepuphu. Engathi khona into eliphethe yacabanga ukuthi angazi noma okuyiBhayibheli ngoba ngangibukela kude njengakhona la ekhaya ngibukela njengalapha esangweni. Ngithe ngisathi ngisabuka esatatazela nami ngiyafika lapha la angazi ngiyabona ngitatazela ngithi ngisathi ngiyabhekisisa sengibona abangcwele sebeshaya ulayini njenge-assembly yakudala esikoleni manisuke nishaya ulayini. Mina ngatatazela ngangazi phela ukuthi ngizoshona ngabuza ukuthi hawu mina ngenze njani-ke ngizoshona unkulunkulu wekhona nje wekonjeme phansi efaka umNazaretha. Bonke babefaka umNazaretha na wathi hayi sondela lapha eduze kwami isekhaya lakho la wangisondeza wasondela la wangimisa eduze.
phezulu. Ngathi uNkulunkulu ngenduvana ngoba ngiyesabeka.
mayiphethe inkosi yaseKhakameni lo uqile ubongi wakathelezi endaweni eseMaritzburg engaphansi kwenkosi uZonke. Bantwana benkosi namhlanje ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angisibindi sokuthi ngikhulume phambi kwenu. Bengiqala ukuza ekhaya ngesabathe edlule selokathi inhloko uNkulunkulu emuhle ukuthi engolesile ngilele. Leli phupho lide ngicela ukuthi ngalisho lonke ngoba kusodlela isikhathi kodwa kwenzakalayo maNazaretha ngiyantshela kona live linzima izulu kamakhelwane. Sinomakhelwane endaweni ehlala kuyona ongasifuni nengasambe khona ukuthi senzane kuye asazi. Ihlezi ngikhuleka ngithi uNkulunkulu ngicela kangene enhliziyweni yakhe nobaba nomkakhe asiceleleke yena ukuthi asibuzele ukuthi amenzani kodwa ngolesine ngizibone ngihamba nabantu abaningi engabazi abantu besilisa bengilandela mina ngingaphambili kukhona besifazane ngemumva bangabe sihamba sicula isiculo lesokugcina uNkosi Simakade uma ngabe sesingena leli sango la kunomuzi bengafanele singene kulona ngiphethe umshadelo ngesandla ngiyagiya kumbuhle kumnandi mase ngenile kuleli khaya kunabantwana abasebehlele egcekeni kulomuzi lona abantwana sebebancane befaka into ezimhlophe bebemayizela bebahle kodwa izandla mabephakamisa bekuba yimpiko kubese kuba khona okhulumayo othi ngingena endaweni eronke bengafanele ngene lana bekufanele ngihambe eceleni ngempela bengafanele ngene khona ngathuka ngathi awemako siyamshembe kusho ukuthi namhlanje kuzothiwa singamaNazaretha siyathakatha ngoba napho sesidukelekela lo makhelwane ongasiceli ngabuyela emuva kuthe makithi ngiphenduke ngibheke emuva inhliziyo yami yabuhlungu kwanendoda ekhuluma phezu kwekhanda lami emkhathini yathi lalela mntanami ngicela ungisize uhambe uyothenga upende lo pende lo uthatha uhambise ekhaya lemphefumulo ngithe mangabe ngicabanga ikhaya lemphefumulo ukuthi bengiyile kulona ngizoyithatha phela imali kapetrol ukuthi ngibuye ngizelana ngoba futhi ngiyasebenza mhlawumbe leli vihamba lakamamqamukeli emsebenzini ihlanganile imali kapende bakumachiya angithenganga upende wodwa ngicela ushamba ngithethelele makuwukuthi bekuyena ngiye ngathenga 20 litha abane labo 20 litha ngicela ukuthi bamele umndeni wakhe kaThelezi omunye umele umndeni wakomalume kaNgubane omunye umele umndeni wakomalume kaMama kaMpulo omunye umele umndeni wakomalume kaGumede lapho mangabe usetshenziswa lo pende ngicela ukuthi uNkulunkulu wasehleli amaNazaretha waseKhakameni angisizele bona abatakule ngamunye kusukela emandulo abadala kuze kuyofika kwabancane besilisa nabesifazane bese nathi ekhaya basibheka ngoba ngazi ukuthi njengoba kade kuthiwa ngithenga upende wodwa nje kufanele ngithenga owodwa kodwa mina ngibona kufanele ngithenge abanye ngeke ngabona nodonga lakhona lapha ekhaya udilika khona la njengoba ngibhekile nje ledilika ngingazi ukuthi kudilikiswa yini lathi leli lizwe ukuthi uyabona ukuthi kunjani laphayana akupendiwe laphayana kufanele kupende uyazibona izindlu ukuthi zinjani azipendiwe ngicela uNkulunkulu abusisele sikuzwile ngoba ke ngisakwazi ukukhuluma sibaningi ngiyakhetha uNyazi ngingumachiliza wasemthwalume endaweni yaKwaNdilu phethwe inkosi Phamsanani zima ngiwulindile wakachiliza ngicela abanye sebongena ekhonzweni yasemini ukugcina noma ngiphethwe inkosi yaKwaNdilu uSifiso Shinga ngisesebeleni ekuvukeni ngiphethwe umkhokheli uDoyisi ngonyaka odluli ngathengele ngabona isibonakaliso ubaba uNyazi engimeneza ngamagama ami onke wathi lindiwe imeli yachiliza angithi amagama akho ngawo ngathi la amengaba ngimbuka phezulu ngimbuke phansi ngenxa yokumsaba wathi wazalwa ngo-1977 enyangeni yokuqala kumhla ka4 ngathi amen baba ngimbuke phezulu ngimbuke phansi wathi ngisacela ukuthi uthathe amaphepha akho onke kusasa uwahambise ngathi amen baba ngisebenza esikoleni ngiyitoho ngiwelisa izingane imali bengiyihola ngaleso sikhathi beku700 ngoba ngivolunteer uthe kulonyaka yaba 1000 ngisavolunteer namanje wathi angithatha amaphepha kwaku-August ngiwahambise ngathi amen baba ngimbheke phezulu ngimbheke phansi ngijabule ngize ngiphaphame uthe ngasasa khona la ngiathenda khona ngenza umsebenzi wezandla ngithe ngekho la ngiphethwe kakhulu umkhuhlane ifoni engangiyiphethe yayishawa ibhetri ngimxoxele uma besasihamba naye ngathi mina ngibone ubaba namhlanje
ngazisho zonke izinto azishilo ngizisho kulo mama esiya naye la siyokwenza khona umsebenzi wezandla. Mangifika khona kuthe ngokwanathi 10 la ngene ucingo efonini yami. Kwathiwa wena ngifonelwa kwangempela le manje. Fonelwa usisi ose-office. Wathi wena ulindiwe email yachiliza. Ngabe ngathi amen no mama umXhosa. Ngathi na amen. Wathi usheshiseke njengoba ngikhuluma. Wathi wazalwa ngo-1977 ngathi amen. Wathi enyangeni yokuqala ngomhla ka4 ngathi amen. Wathi ucela ukuthi wathi ngagcina ka grade bani ngathi ngagcina grade 11. Wathi ucela ngithathe ngiye esikoleni ngafunda kusona. Ngiyothatha i-report, ngiphathe i-back statement, ngiphathe incwadi yekhansela uzongifonela. Imali yami izokhuphuka ngizobe sengiyaqashwa. Imali yami izokhuphuka ibe u4,000. Asina amen. Ngajabula kakhulu, wezwa nalo mama lo ebengihamba naye. Wathi manje ithini into ngamtshela. Ngihambe ngesikoleni ngoba ngangiphume esikoleni, ngihambe ngesikoleni mangifika esikoleni thishonkulu angibize angitshela ukuthi ayikufonele i-ofisi lithi lifonela la ngiphelele ibhetri yini la khuluma kanje ngathi mina yebo thishonkulu wabe sethi hayi sekuzohamba kahle-ke manje mali sami ngathi ngiyabonga thishonkulu. Kwaba uSeptember waqhubeka unyaka waphela angibizwa uze kuyobuJanuwari February uthe ngoFebruary ngicela thishonkulu ukuthi angifonele le-ofisi. Uma ngifonele le-ofisi bathi bakhohlwa yini. Ngibe ngiphatheke kabi. Kuthiwe-ke ngoDisemba lo njengoba kuzokuDisemba hhayi-ke manje dadewethu qoqa inkulumo yakho iqoqo musa iwole musa ukuyinaphaza ngene ehlokweni. Kuthiwe ngizothathwa ngoDisemba. Uma ngithathwa ngoDisemba ngithathelwa unyaka ozayo. Uma uhulumeni unyaka wakhe uphela ngoMarch. Ngibese ngithi nayi kulungile. Bese kuthi kulonyaka kufike inkosi uZwane ethempelini lethu eyidlula yenkosini yangakithi. Yaqala yathempela kuthini. Uma ifika ibe nentshumayelo eyishumayelo yangihlala leyo ntshumayelo. Ngibese ngithi mhlawumbe ikona lokho enza ngingaqashwa. Ikhuluma ngengane eziphuphumayo. Ngibese ngiyocela ngomkhokheli ngithi ngizwe intshumayelo yabakuzwane yangihlala. Ngabe sengiyabuza-ke ngalandela. Ngisese ngithi ngizokwenza kwafika isibonelo somunye umama okude nami ukuthi kufa ngiqale komalume. Ngibese ngiyahamba kade ngile ngesonto edlule komalume ngibuye ngiye ekhaya ngiyokwenza okunye lokhu ngizogcina ngakho. Ngabe sengithi kulungile. Kuthe namhlanje ngilele ngibone ubaba uMvangeli uKhubisa wasemthwalweni. Kunomakhelwane wami ogulelwa ingane ephithene ngekhanda. Kuthiwe angitshela ubaba uMvangeli uKhubisa ukuthi le ngane izophila mekangene ekhaya lomphefumulo kufanele le ngane iye kosebenza. Bese ubaba uMvangeli ayithele ngamanzi. Ngibone amanzi ade 5 liter wamafutha. Eyithela ngamanzi ekhanda. Inkosi kusizathethe sicela ukunqamula ndaba kinde kakhulu. Ngicela ingiphethe inkosi yasePhakameni. Nazaretha mina ngunana ngwakaMpele. Ngisuke esigodini saseMaswazini enkosini Shabalala. Nazaretha ngizoyifika indaba yami ngoba sesiphelile isikhathi. Ngifike la ngoDisemba ngonyaka ophelile ngangena la ekhaya ngithe mangifika Nazaretha kwafika isikhathi sokuthi kuyaqina ngahamba ngayoqina. Kwasho ukuthi izulu laliduma lina kodwa ngathi ngifuna ukuhamba ngemfuleni. Ngafike ngaqina khona liduma izulu. Ngithi mina qina kanjani lana bathi hayi qina nje lana uthi kanje ngangqina Nazaretha ngithe maqina phakathi emanzini ngaphuma nombeso omkhulu emanzini. Ngaphuma lethambo elinye elikhulu lenkomo umhlathi wenkomo. Ngase ngibuza ukuthi kwenziwa njani manje kwathiwa ayihambisa kumshumayelo manje. Kwasho ukuthi Nazaretha kulalini izulu umshumayelo engatholakala ukuthi nami ngiyobuza ukuthi kwenziwa njani kusuke kunjani mangabe kunje. Emva kwalokho Nazaretha ngalala la ekhaya ebusuku kwakhona ongivusayo othi vuka
vuka khona okusalile lapha emanzini ngathi indlela ngiyazi wathi vuka ngizokuphelezela wavuka wangiphelezela Manazaretha ngathi ngiqhamuka ngabomama umfula sengiqhamukela ngendla ngiyehla ngikhanyisela lokho ngikhanyisela kumnyama wathi khona okusalile okungaphumanga mangifika phakathi lokho ekhanyisile ngithi mina ikuphi athi naku ukukhiphe lo naye inkosi uthi ngenkosi uNyazi akakhuluma manje ukhuluma into eqondile uthi khona umuntu ofile ephethe ijazi elimnyama ijazi enemali emibili enengo ngapha neliyelo ngapha wathi ucela ukuthi alithandazele ushembe ukuze athandazele abantu uthi uNyazi bezulu abantu wena ngesikhathi usasebenza ngabathandazeli abantu bona ngesifio usepheuza abathandazeli abantu ngesikhathi esebenza wadla imali yokuthi useqedile emsebenzini bathi imali yakanje impesheni mayiqede usebona umsebenzi imali usefuna umthandazela ukuthi bazokushaya abantu lesi sipho sakho sasingaveli ngani usebenza uthandazela abantu baphile manje nabo-ke njengoba beqala imisebenzi abayisebenzile sebehlele phansi akushilo khona ukuthi ungasebenzi mfundo kodwa mzame ufunda umhlane kashena baba umhlane kashena lobe silazi le manje ehlela lapha amatafuleni akhe bese abantu bakhuluma yazi ukufunda kwesikhathi kuyisula uthi uMandela khona abantu abafundelwa yibhuku uthi uMandela ekhuluma ngeqanda uphuma nje khona abantu abafundelwa yibhuku wathi khona umuntu ongayanga esikoleni kodwa uphila uhlala odlula umuntu ofundile awuphinde lo ncwadi khona lithi uPawulo Mthethisi uPawulo naye weza kunenkolo weza ngenkolo ukufunda babefundile kuPawulo ngoba bezinto uyazaziwa nokhosi basezulwini uNazaretha ejunjwa enkulu abantu benza yonke babefunda ema-University of Egypt anzima ama-University of Syria nawonke amafilisti befunde kakhulu befunde le ndoda leyo zikosha ngoba ifundile khona incwadi mangaphazanga khona incwadi lapho uJesu ithi laJohana ngazi John 11:7 noma 7 lapho bekhuluma khona ukufunda kwakhe bethi ufundephi lo ukwazamazi umfana kade enyuka uJesu phela uJesu umoya wasezulu bangena 12 years Matthew awufunde khona le 11:25 ngaleso sikhathi uJesu wayesekhuleka wathi ngiyabonga baba Nkosi yezulu nomhlaba ukufihlile lokhu ngoba abantu ukuthi uNyazi wezulu uNkulunkulu ufihlile uThixo wenkosazana wabanjani wabafundileyo abahlakaniphileyo wayeseveza kuthina nabantu abanjani abantu abaphansi khona incwadi lapho incwadi yabafana bajabula ekhuluma khona ukuthi 7 bani lapho khona bekhamba ukuthi uJesu wayefunde kuphi awubheke khona lithi computer lithi le uyibheke nakhona-ke lapho abantwana benkosi abantu bangadukiswa azabe serious umuntu omuthi ngifundile engifundile uzashaya ngesingisi baba kodwa ilanga libona liyashona akhuluma bese ekhuluma ngalo umuntu wakhe bafowethu ushembe usiqoqile ukuba kuya ngathi zamavaka ngabe nathi emakhaya uphathe iy'moto eziningi wabe enamabhasi emhlana kuba nathi iy'ngane zethu zayihlelwe amathonga njengoba ekhuluma udadewethu logcinile dadewethu wayijabulile bathi uma wakho indlela ezinywa but uzadinga ukuthi uzekhala emphefumulo uzokuthetha lawo macala njalo abantu baphumile baningi funda ba John 7:15 Abajuda bamangala amaJuda isizwe lo bathi lona uyazi kanjani ibhalo obambe lapha bacasula ukuthi babembona ukubona kade eyiwa la enaleyo mfundisi akangibeke esikoleni uJesu Kristu akangibeke esikoleni uJesu Kristu awuqale phansi balanisise kahle asipindlela yasezulwini umveli nqanga uNyazi wezulu nikalele kahle ningadukiswa abantu phinda baba abajuda isizwe sifana nawe nje baphuma namageba bamangala basebethi lo uyazi kanjani ibhalo ngobani uphinde futhi ngobani bathi ngoba uyazi kanjani ibhalo ngobani ngoba kafundanga uJesu wayesethini uJesu waphendula wathi ufundisa wami
ufundisa wami asikho kwami asikho kwami kuwomthuleyo ungangithumileyo uma umuntu ethanda wezintando yakhe ngokwazi ukufunda yebo baba kuvela kuThixo lini lokho kwakho kuvela kuThixo ukuthi nina nithanda umajiya ngoba nithi ufundile wenza ngokwakho anibheke nje kuvela kuThixo yini funda baba nokuba ngizikhulumele yabona baba angibhekela khona lapho into 8 verse 8 khona lapho 8 verse 8 okwalo kwaba khona kophinde kube khona futhi nasendlini kaJakobe kwaba khona ukuthi uNkulunkulu ehamba nabantu kwasuka uDunyana kwasuka abantu balisana nomveliqangi ehamba nendlu kaJakobe ngithi 8 verse 8 awuphele khona lapho besamcofisa futhi bona abaJuda hamba nabo ayewasindisa njengoba nale ndoda kade ihamba naye ifuna ikhuluma ngekhathi intambo lwakhathi intambo namhlanje ekhuluma ethi ushembe uNkulunkulu emchaze athi lo moya engcwele ongushembe wavela ezulwini ushwelelo baba ekhuluma echaza esenoNkulunkulu wangempela hayi esenohlaleleni isawubona lo nakithi ekhaya lapho nakithi ekhaya ukuba nami ngabayivaka nje umakoti walithi uNkulunkulu wayehamba nethonga lakubula kaGatsheni elathwa semanzini lathathwa ngumnumzane ithi le ndoda uGatsheni mayikhuluma nami uthole manje usemncane kakhulu uthi nkosana umakoti wakho lo mina ngitshelanga ngaye yami ngane sengifuna ukusebenzisa ngami isivuthi elikhulu manje mina ngangena emanzini na-12 years ngikhuluma nale ndoda phezu kwakhe ngangena emanzini na-12 years ngahlala khona ngase ngaphuma seniyinsizwa kwalelokana ngithi ninsizwa njani kwalelokana weGatsheni uthi insizwa namashumi 35 ngangena no-12 years emanzini ngahlala ngaze ngaphuma sena-35 years uthi uhlelane ukuthi phela ngitsheni nomnumzane emanzini ubaba wami uthi akakutsheli iqiniso mase simdinga siyamthatha elele nawe embhedeni simthathe sohlala naye emanzini ubaba wami indoda yasemanzini ukumhlanga ingokuza ekandi imuthi ingane siyasaba ubona ukuthi uzomlosha uthi njengoba wayibona etshela ezinye izinto kwesinye isikhathi wayetshela izinto ayesikotshelwe yimina uthi uyakhumbula usemncane wena usahlala nonyoko ukuyihlo hambe esemncane le nto ayikhona lapha wayetshelwe yimina kodwa kazi wayetshelwe mina uthi mina mntanami nginyanga enkulu mina angazi uthi ungangitshela ufuna ukutshela ngoshembe nami ngimkhulu nami ngikhona nami khona uthi ngizihlwele nami uthi ngangena emanzini ngaphuma ngina 35 years ungamayivali uncwadi ngaphuma ngina 35 years uthi ngaphuma sengazi yonke into umthambo womuntu umcabango womuntu umdlinzo womuntu unyakaza kwey'mpilo zabo uthi nami ngikhona ngimkhulu ngiyinkosi uthi akukho ongakwazi ukufihlelela uthi ucabanga ukuthi le nto kwaba ngitshele nini umakoti ngaze ngathetha nama ungaphinde ubone into nje ebusuku asongisango kodwa wavunda wangixoxela wathi ngibone lapha phezulu esiteshini lapha uyabona labantu kuthiwa yini inkonzo abantu bakuthiwa kayophonta umuntu lapha besebenziswa lapha ngaphambili lapha kuthiwa yini ngolimile amacabazana solini identify basho nalo ukhomba isiboshwa besebenziswa lapha bonke abantu bezodukweni kuthiwa kuyena uthi wabonga uNkulunkulu uthi yena ngaboniswa abantu bonke lapho bakujahana beshawula ingcwecini zodukweni kanje ithi inkosi yangezulu yabona kwenza ukuthi umkhonyana kwenza ukuthi bemile ngahlalela wethandaza maphili konke nje ayibona ukuthi nje ngoba ayibona emhlabeni uzolusaba khona zonke izinto lithi lelikhekha hayi mina ngitshengisa yona ayikho endimini hayi phela sekhona uNkulunkulu manje sobona uNkulunkulu thele ngitshela ubana leto uzobona ukuthi wami lo ngizonisa intambo ubhekile ngathi ngaba lenkani kade awumsonto phela zokwesibona nalo uNyazi eduze wami lapha laphenduka ikhanda ubhekile wethu ngicela bakudlala laphenduka ikhanda ngathi hayi ngizobona uNyazi waliphendula ngathi mangibona sengibheke ngapha ngaqala manje ngaba nokugebhezela laqala qhuma ngalibamba ikhanda lakho umakoti waliphusha laqhuma lathi ebhekeleni ngathi mina yimasoke wayesemdedele ngathi eGatsheni wenzani manje kahle wathi mina ngiyatshela nto wami lo wathi yabona wathi umzimba wakho umphefumulo wami ukalo mntwana owami
akakutshela ukuthi umthathe mina ngoba sesiwazile mina ngangizwa empulini esifini samanje ahlala nomnumzane ina 12 years ngaphuma sengimtshela yonke into ngifuna usebenzisa ngabe ilanga enkulu yamakhambi uthi labo bantu bakamhlabela imali bonke bebabethuthelele eswazini babezalimi ngithi mina abantu kuhle esikhopweni nawo hayi makhona badala mali kunzima mahleko kunzima mfana nahleko kodwa ngiyinkosi bangakini manje into ebuhlungu yabantwana labo bantu nabo bafundisa ukulapha kanti bazovela bakhohlakala bese ingcolisa inkoma zabo bafake imithi yokubulala manje babefa ubaphushela mina utshobani ngithi mina umaziyo ukuthi hayi phela ngimbize mkhulu umuntu nami ngimkhulu nasesadinami efunyazi lwezulu angiboni ngabani ngicela uyakhele mina njengoba ndibona laba bantwana nje bekhuluma bakhuluma into abayithunywe okoko babo bathi unyazi lwezulu unkulunkulu mayibongozi anuthi umuntu hey yahlupa ngokuyithula umuntu mayesegiqika alesawani besambeka ufanele abantu athi ngoba ngiveza umuntu yini musu udelela unkulunkulu bawazi ukuthi into yosala nabasele uyicabangele wena isho lani inkosi nami ukuthi siphuphuse inkosi le ithini ibuza ingilosi ukuthi uma ibuza ingilosi ukuthi uma lokhu kufa kushoyo kuyoba khona zambuza mina noma kuyoba khona sengasekho uthi hayi wena uqhubeka nokubuza kwakho ngekhandizana kodwa emva kwakho yonke into ovele izuka uthi hayi unalutho uthi siphuphuse sicabangela sona nawe ukuthi bazokuthi awunendawo yesibili ukudlala usifa awuyicabangeli ingane zakho mhlawumbe unazo ngaba uyenze lento yenza udwa nonkulunkulu utshela ukhangelaza unkulunkulu umhlaba wonke ngomuntu usizi uthi le ndoda yakagateni ithi ngithi mina abantu ngihlela esikhopweni ngathobela kancane ngoba ngizothola ngihlela esikhopweni wona wathi hey mama sele mama yamidla le mali ngizonda kahle ngale uzoze noma uzonda izocabana nawe iyambiza ngibiza ngothatha wani ngithi ngachaba nje ushembe akukho umhlaba uthakwathi ngoba ngibona ukuthi mina ngithi ngicabanga ukwenza nami ekhona uthi nazi uthi kathi ukwazi umsusa wonke le mina sengithola icala labantu engihamba bafundisa ukulapha bafana into yokuthakatha mabe hamba bezamini beza nengane zamkhulu inqwa yabona bangena lakini ngihamba nenqwaba nezitha zakho bese ziyabonela ingene nazo ngizoyiphotha ngithini ngoba nami ngosizo wami sokuzofuna lengane yami zofuna yona namhlanje sike sithathe siyenayo eswazini ivuvala umbombozo kuvula ivuke esenibala baba umbombo uthi yayivuke kusenithi ikhathele kubuhlungu inyawo sisuke siyifuna nomnumzane ukhona esoyimphekela yona vala umbombo uthi ngithi mina cha umshembe unyazi lwezulu lokusiza ukuthi yongithula lemthwalo nanabantu uthi kulungile ngizobuye ngikuwe ngiyamdedela ukuxoxe naye kodwa yongithuka lomntwana wawo makothilithi phansi bathatha amanzi ngathi nganazinika amanzi samphuzisa mase ngamxoxele uyakwazi umntwana kodwa wangahloniphi wathi umbona baba uthena nakela lo muntu ngivumile ngithi mnani wathi akudelela kabi umuntu hleze ngihlupa ngithi mina uhleze ngithukana nawe emanzini wathi umsebenzi washo awuzukumela wakhala ngane wexosha athi bafike bangithathe indlela endlini ukhuluza umnyango le indlela la bangithathe bahambe naye abanye nonkulu ungajabuli dadewethu mwethu mwakhe ingilosi yakhe ushiya umthwala bayithwele sekufanele uhlangane nozalo bazokwethuka iy'thixo zawo abanye babethwasela emanzini abanye bethwasela ey'ntangeni abanye bethwasela emgedini abanye bethwasela emanzini bethwasela kuzo zonke iy'ndawo ushembe la ekhaya lemphefumulo bakhe bemuzi umfula uzobathula iy'thixo labo bantu bageze babe bahle bese beba amathongo babuye bazogada imizi yabo hhayi ukuthi uzobhulwa ngabo ngoba bazogcina besihlanisa silahla unkulunkulu besile ukuthi uzwa ngaye njengabanye bezwa ngengilosi kasibani lo mama yena mama efike ey'nsukwini zakho bezwa njani yafika leyo ngilosi unkulunkulu wadala yonke into kodwa wafike indoda emhlabeni mayibonkosi umlando uthi unomkhululwane uyena wemele uhlangothi lesimame ngokwenkolo yakithi
unomkhululwana uyo owayekade nyanga owakukhala ngayo makwenzeka mhlambe ingane ngena umkhuhlane uphume into lezo oyibonayo bathi ilento mhlophe ziphume zingene imizi yamadoda ngikhuluma ngenkolo yasendulo zingene imizi yamadoda zifike zihluthi ingane encane ezancela zihlabe mhlambe zigijime ziye entabeni zihambe zibhina zithunhlamba zenza yonke zifike kuthiwa uthi umlando lezo ingane zayifike emempulweni zimbe imgodi intombi zamabuze zimbe imgodi zifake ingane encane ziyigqile zivele uhambo kanje khona zizokhala kakhulu ziphumule ingane zikhale ingane iqandulo kuthiwa ngomunye umkhululwana wanenhliziyo yomuntu wesifazane ngoba kwakungumuntu wesifazane uyazwela bese izingane zikhala bese vela bese bethi ingane iphethwe umkhuhlane ongapheli ezweni bese unomkhululwana yayilapha ingane mayonkosi kwakuyizinto zikashembe lezo ezayilapha abantu ngokwezinhla zabo hayi ukusolisa ngoma zakho mashiya bese uzophindisa ukhosi wasezweni uzokhululeka ulwe nonkulunkulu alufuni lefana lethu qale phansi lekajesu ofunde lekade ngithi ifunde lesabile John 8:8 esashumela lokhu abaningi bakholwa uye wayesethi ubajuda abakholwa uye uma nikholwa yimi uma nimile ezinami noma abafundisi bami isibili uma nilalela izwi lonyazi lwezulu lithi unkulunkulu niyotshela umhlaba wonke umhlaba uphile mayibona inkosi bathini kodwa bona basemhlabeni Yolazi iqiniso lonkhulula bamphendula bathi thina sinzalo Abraham asikaze sikhonza umuntu naphakade wena usho kanjani ukuzokhulula nawe uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithini owenza isono weseqela sesono ngiyabonga bamona ukuseqela sesono njengoba noNkulunkulu uqela sesono sokuthi uthi wayevese ngangivese ngalithanda ibheshu mina ngathi ngathanda kabi ingilosi yami le mayike ukuthi ibheshu alibhingwa vele mombatho izalukazi ngeke uzulithathe ibheshu aphuma lensizwa yona lensizwa yaphuma lensizwa yaphuma umsizwa sendukulu mawubhathe izalukazi ngeke uthande ibheshu ibheshu yamadoda izalukazi ziphinga iketi akasithatha sifake manje isibaba uyombona uyozothi izizwa ngikhambathebula omkhulu isingisi uthi wayevese ngalithanda ibheshu ingilosi yakhe imtshelile ukuthi akaphinga ibheshu ezulwini njengokuhlabela sisho la-Isaya awulibheke babo la-Isaya ngisazi Isaya 1:6 nombani la injokala kajolile wayiphingele nokushushelwe lapho funda babo uthi alugqoka alubhinga ibheshu uyazimuntu abantu abasekhona uyazitshela uJesu umuntu othanda isono uhlala kuso uma ningabafundi bami nilalela izwi lonyazi lwezulu bemphikisa bathi bona azawambonza umuntu lapha bathina mhlawumbe bathi umuntu wafanele njani uNkulunkulu wethu emhlabeni enganisathi mhlawumbe nabathi bathi wehle ezweni umuntu bathi wahamba nabantu umqalo wendlela wayegijima izwe lakubo lonke elusinkomo ezalokile kodwa umbenqanga wayesekhulwehle wathi thina siboshebe singamandla lolwalutumbana thina singaboshebe ingakho waqanda igama lodwa ushembe uNkulunkulu olihle uNkulunkulu wakho naka-Israyeli kokuvesi kusho ngani verse 1 ngonyaka wokufa wenkosozia ngabona uJehova ehleli esihlalweni sobukhosi ephezulu ephakeme nenjongo yakhe igcwala ithempeli yabona injongo yayiphindayo waphinda ibheshu enhlansuthi angithi weSodus 3 Esodos 3 abantu abaningi bethikela ukuthi wani uJehova njengoba namhlanje ekosha ngoJehova ukuthi wani uJehova asibone amaHebheru phela thina
ukwenza nje basifunda sithi uJehova kwana zekhe uNkulunkulu landelisani izinto ezayibhaliwe ngoba inkolo lethu emhlabeni uNkulunkulu azimbulela abantwana bakaIsrael ukuze abantu bafunde kodwa inkolo kodwa igama laNkulunkulu yazisho mayifika emhlabeni into Exodus 3 verse 1 verse 7 lapho uphela imfanelo lapho bona bemuza khona bebuza uMoses ukuthi wabe ukuthumile awubophelele lapho ungasheshisile lapho kodwa unganenzi futhi funda ba masoyitholi izwi lezimo shwalewe uNyazi bezulu ilona ezobageza ekhaya lemphefumulo abasho ukuthi ngoba uNkulunkulu wakaIsrayeli abasho ukuthi ngoba uJehova wakaIsrayeli 3:16 baba funda ba Exodus 3:16 Exodus ngoba funda ba 16 lapho 3:16 funda khona funda ba yona 3:16 baba bayambuza buza ba umpristi ayi 3:16 ba 3:16 Exodus hayi ngale kuma khona nguye madoda ke kumoyisho ifunda hamba khona ezikhulu uJehova uThixo ya oyisho uJehova uThixo oyisho omajiya ondlela ubuyambo oncele uThixo Abraham uThixo Abraham noIsaka noJakobe ubonakale kimi wathi wayesethi kimi ngilibonile 14 lo ufuna 14 lapho 14 yapho khona lapho ngasene 14 lefuna mshuma ngiyo khona lapho ngicela ukukanda baba encwadini u-3:13 ba ya esedusikala lapho khona lapho lokhu khona uJehova ukhulumile inkosi yamaNazaretha ephakameni nanamuntu Jehova nanamuntu Jehova uNkulunkulu wabona umshembe inkosi ilanga ithi mina ngimazi uNkulunkulu ohlala ezulwini thina simkhonze thina uNkulunkulu ohlala ezulwini kukhuluma inkosi ilanga ithi thina simkhonze uNkulunkulu ohlala ezulwini kodwa kunamadoda ahambe embongoloza ethi uNkulunkulu ohlala ezulwini kodwa labantu abehlakaniphile abantu la yini ngoba kwaqhamuka ngolunye usuku ekhuluma lento mina ngiyamazi lo baba ephunyuka sasithume inkosi ukuthi ngonkosazana wathi umfundisi umtshado uhleli emhlanganweni wathi wena mbaza le ngane olikhulele uzoyizala wena wahluka ngaleso sikhathi ngolunye usuku ngikhuluma ethi uNkulunkulu ayikhulumayo ngangikhona wabona mina umjumane Dlamini umjumane Mpongozo sithume ukuthi ngonkosazana saba nesigebengu sibisi singabi thina thusihlalo kanti uNkulunkulu kodwa isibandla sihleli kulomhlangano sasamba nawo ubandla ethi ubandla owasephakameni wafika lapho esethu ngegate yena umlamula sihamba nawo umuntu zonamula sibhekene nezitha wahluka ngalelo suku waqambile esekhanda libandla lakhe ngindaba abantwana benkosi enembathini umuntu ngiyanixwayisa ngoba ingonyama iphumile uzolihlwitha kanti mina ngizele uzothetha amacala ngenzela ukuthi sivuleke amehlo singakhohliswa abantu mayibonkosi funda ba ithi inkosi ilanga thina simkhonza uNkulunkulu ohlala ezulwini thina sikhonza uNkulunkulu esimbona ngamehlo waze wathi mina ngikhonza uNkulunkulu kagogo mina ngimbiza sabele uNkulunkulu kagogo ushembe
ithi inkosi langa mayikhuluma lapha emhlabeni yayo ithi namanje uyakhuluma ukhuluma sowenzenjani manje ithi inkosi langa iluleka iyaluleka ukuthi uyakhuluma uJehova uyakhuluma uNkulunkulu uyakhuluma uShembe usethi namanje uyokhulumayo usho inkosi langa ukuthi uyena okhulumayo manje ezisho yena manje uyazi lezimathi uNkulunkulu lezi iphutha ngoba litshela ingane zabantu abangazenduke nanguNkulunkulu bangweni njengamanje bakangoma ubiziwe endlunkulu esifundeni sombisholo wemhlele matendeni majiya nomngani wakho funda baba 3:13 Exodus wayesethi kuThixo bheka uMoses wayekhuluma nomvengqalo uNyazi wezulu uma ngifika kwaba-Israyeli ngithi kubo uThixo oyihlo ungithumile uyazi abantwana baka-Israyeli babethulo kufana inkosi yaseGibhithe beyiziqila bengafani nathi beqilazekile bethwala amatshe beshaya benza yonke kodwa ingqondo yabo akushongo ukuthi ngoba yayiqilazekile siba uPopayi ilandele iy'thixo zabanye abafana ingakwazi ukuzi njengento ehlele thina ngebisholo thina ngoba siyiqila sivuma yonke into ney'ngane zethu zivuma yonke into zidla yonke into zilandela yonke into ukhobezana nje ungaqondakali uMoses uthunywa uShembe uthi hamba uyokhulula abantu bami endlini kaFaro eGibhithe abantwana bakaJakobe hamba bakhulule usethi ngiyakuthuma uthi kuMoses bathi kimi uma ngifika abantwana baka-Israyeli ubani igama lakhe na ubani igama ufuna igama kaNkulunkulu mayefika emhlabeni uyazisho endlini ka-Israyeli unamagama amfiza ngabe endlini yamandiya babethu ubani bamalo uBuddha amaJapani uConfucius amaSulumane uAnanda uyazisho uNkulunkulu mayefika esizweni ngesizwe uthi mina igama lami ngubani akathi uJehova ukuthi uJehova futhi azange uJehova wathi uyaholo ngolimi labo bekhuluma ngalo lesiHebheru uthi-ke uMoses indoda ehlakaniphile engamali isuku lezikathuzele ngoba kuthiwa ngithunywa uNkulunkulu seZafrika uyabuza uthi uma ngifika abantwana baka-Israyeli bethi ubani uJehova ngizakuthini kubo uma bethi ubani uThixo ngizothini kubo babembiza ngoThixo uthi kuze uThixo uthi ngizothi ubani igama lakhe wathi uMose wayesethi uThixo uMoses nginguye onguye uMoses indoda enenkani engafani noMajiya obuzana landele yonke into nje uba kunjalo lelizwe lalithi ngaba yonke namabandla aqolela awubhuzane naka namhlanje sevela obanza ngazi uyibiza ngokuthi uyini namhlanje bamukela noma yini abantu bashiya uNkulunkulu uthi-ke uJehova uThixo uMoses indoda ehlakaniphile econgela isizwe uthi ufika bathethe ukamrobho uMoses wathi uRobho umuntu ohlakaniphile omehlomane wayesethini uMoses uthi unguye ungithumile anqaba uMoses wabuye nje wathi anqaba uMoses ulalela akalisho igama lakhe uthi nje ethe uThixo hamba batshela ukuthi uThixo uthi-ke uMoses uma bengibuza bethi ubani uThixo uthi uzofuthi uzama unkhohlisa ufuna ubatshela ukuthi nguye ongumthumile wabona uThixo ukuthi ngithumile indoda nawe uthunyiwe namhlanje ekhaya lemphefumulo uzothetha amacala emzini wengcwele wasekhristu omphakamo uNkulunkulu wakhona uNyazi wezulu uthunyiwe namhlanje hlakanipha khona ngomqondo ulalela igama uNkulunkulu othuna yena abantu bakini fanele bakutshela sithuma bawe nabo babethuna wayethuna uNkulunkulu ethuma abantu bekhulula isizwe zabo uthi ubani igama usethini uNkulunkulu funda kunekhoma eduze kwegama lakho ubalisho lesibane nekhoma uThixo wabula uMose wathi uMose yisho Israyeli uthi uJehova uThixo yini kahle mbona ngithi awusho kahle ngiqale kahle uThixo ubona ikhoma lapho emva kwegama lakho useshilo nje
uthixo bakusathi uthixo wabuya wathi uNkosi wayesethi inkosi ngoba nenkani yisho wathi uthi uJehova likhona lapho ukusisa ikhona ikhona ikhefu yisho kwabaIsrael uthi uJehova usemphendula phela kwamanje nawo uzona imfundo yithi bayeza abantu ufuna amaBhayibheli yisho usethi uThixo uMoses ebonjwe yanqa uthi yisho kwabaIsrael uthi uJehova unekhoma phela lapho mina ngibona kodwa ngiyazi nekhoma lapho uyabona lokho belazikhona qala kahle fundele ubhalile uJehova hayi isho qala bhala uThixo baba uThixo ngenzela lezingane ihlakaniphile lezingane fanele kanza masumane nabangane ngasumana kuyilokho ngobhaza iyazi uNkulunkulu isenkulu njani ziyaqeqesheka ingane zethu fanele nazo iqeqesheke kwazi ukuhlukanisa mayibona inkosi hayi ukuthi uzofundiswa uNazaretha ngokuzofundiswa ngesilisa ngasi izulu nangendawo wethu uthi uThixo uJehova uthixo uzoyifundela uThixo wabuya wathi kuMose kunekhoma lapho yisho kwabaIsrael uthi uJehova baba ngizoyifundela uThixo wabuye wathi kuMose kunekhefu lapho yisho kwabaIsrael kunekhefu lapho uthi Abantu Moses ngomuzeni ukuthi ubani uJehova ubani uThixo usethi uJehova igama lakhe uJehova ngoba le Bhayibheli laselibhalwa amaGriki olimi lesiRoma wathi uJehova ukuba wakubhala ngalolu limi lendabo bayezothi uYahweh konke leyo gama uthi uJehova uMoses useyabuza ukuthi ubani uJehova uThixo isho bakho uThixo kaAbraham uThixo kaIsaka uThixo kaJakobe umthumile kini mayibona inkosi amen uyabona uma uyiqhubekela wena ekhaya uya lapha ku7 uyofika uthole lapho esechaza khona uNkulunkulu ethi uJehova ubani esephinda amazwi moya nje ku7 sahluko 7 uyifundela wena ekhaya kodwa igama lithi Jehova la qhamuka nguMoses efuna ukwazi igama laThixo uThixo mayesefika la ezweni lalithi uthi umanza ayiphiwe isikhathi esahlaniphile esayesaphuhlanga sezulwini uthi igama lithi uShembe ilikamvengqango wakhuluma nawo wathi Shembe ngesikhathi eguqile ethandaza wathi thina ebuza uNkulunkulu ngicela uxoxa igama lakho lodukizayo babethi umdloma ngiyantshontsha ntsho igama lakho lesiko ixoxa esebuze eguqile wathi wena ubani odala ukuthandaza la uthi wathi mina nguShembe ingakho wethiwa wena kodwa uShembe ngoba thina songena kuwe uthi masewuhamba lapho uthi masewungena phakathi kwabantu ufike ukuthi thina boShembe ngoba soke thina sembathe thina uNkulunkulu moya engcwele nawe Shembe wenyama bayibona inkosi amen usethi uShembe uNkulunkulu amen igama lithi uNkulunkulu abantu balikhuluma sengathi into mhlawumbe isimangalisa igama lithi uNkulunkulu amangisi ahlula ukupronounce nokuphilisa umkhulu omkhulu owayemkhulu wokhokho wethu umkhulu amatholanswana mayesefika bakhonza umkhulu waqhamuka igama lithi uNkulunkulu wathi ngehlukile umkhulu omkhulu ubani umkhulu omkhulu negama mayesefika uShembe sishintsha iziqu zakhe useyazisho ukuthi ngilanga lokhanya ithi inyanga yezulu ngangizambela ephakameni uthi ngiyazi ngehlabathi sesilothi uthi indlu yembi ushone phansi uthi ngangizambela ngomfana kusinyanga yezulu uthi wayesembiza ubaba ezumqalo wendlela wathi bizana nomani uthi ngangena ngasenguqa phambi kwakhe uthi ubaba umqalo wendlela uthi wabeka isandla phezu kwami kusinyanga yezulu wabeka isandla phezu kwami wayesethi ngiyakubusisa
ukuduma kwezulu konke kophelela kuwe imani yonke ezulu ephumelela kuwe umizulu liduma kabi lokukhuza likulalele mayibona Nkosi ithi le nyanga izulu waqeda awuyina ezayo uthi ngavuka ngasiphuma nawe edlalile inkalishi mase kufika isikhathi kuthi unyanga izulu mayibona Nkosi uthi ngolekoza ngithula uthi ngolekoza unyazi lezulu mase kufika uthi unyazi lezulu umfenqange lo ushembe mayibona Nkosi unkulunkulu lo asiphumele indlela zonke sibatshele simtshele lo muntu simtshele unkulunkulu lo wena usukhohle siyakhumbuza unkulunkulu lo asibe nesibindi phela manje imali ziyakwazi ukuqhelana sonke nangu umuntu ekasela unkulunkulu wenziwa ngamasibongo umdaleza nje khona zonke njengoba thina sikaselana sizodwa ngeke wankulunkulu nangu umuntu ekasela unkulunkulu akufanele unkulunkulu azayiphandle ngoba unkulunkulu mele wathetha wakwethu intembi manje nyakazi umhlaba wonke nathi behlulu mele wathetha unkulunkulu nyakazi umhlaba wonke wenza ukuthi sibhedukane manje akufanele unkulunkulu azayikhuluma esikhona mana azayitha mayibona Nkosi bakhumbule nathula bakhumbula silwe lempi unkulunkulu angazali uyehlupha ngokukhuluma ngale nto sikhona phela unkulunkulu make wakhapha umlilo nobonanga sothwala icala umuntu edlala isangoma sakhe lapho ekhaya lemphefumulo umuntu azogeza abantu abanjalo angaze wasihlukise uthi ngenkosi azolakela phuze ejudini lathi khona abantu abafika la unkulunkulu ngibuyihla kumlalela mayikhuluma Nkosi yami abantu ngangaphutheka ngangisemfanyana ekhuluma ejudini wathi khona abantu la abahamba bengena imizi abantu bethi bangenisa abantu abadala bafake iy'nyongo emakophini bese befuna wakuseyimali sa uthi bese befuna u-800 wathi imali kashela uthi akaze kufike imali la kumina uthi mina ngingenisa abantu mahala mina njengoba kwenziwa la ushembe ekhaya lemphefumulo mase belanda balanda mahala umshumane latshela phela ukuthi uNyazi athi usiza kanjani mase kufike ekhaya enomuzi welele lomndeni phela kanti akho mali engekelwayo mayibona Nkosi uthi izolanda abantu sebegeziwe basekhaya hayi uqili lokho akho mali efunakalayo ngafuni lokho ishumajiya sengena ukufa ebudoko ukuthi imali bobonke haya akasele lo Nyazi usehlukile mayithi khokha imali bozolanda abantu bakini manje sebegeziwe cha lezi inkomo nembuzi zonikele imindeni futhi ushemba afune inkomo afune imbuzi afune imali ushemba ufuna inhliziyo yakho hlezi ngoba ukuthi naku ufakazi alikhuluma abangompozi bangithulakile lapha phezulu ngangakayanda nansi ke lapha yilapho ezisimamala wangicela wathi mshumele kumele manje kuyathandaza kakhulu ngompozi ngikeka ithi icela wena wathi mshumele likhona nje wathi kuthiwa uyadineka ngehla ngidole udala ngaze ngazokuqa lapha hawu mina nthini ushemba ukuthi asibuze ukwenze njani wathi lalela mbala besinde wena mina ngangiyibutho mina yashaka ngibuza ukuthi ngizizukwane zezishaka lombili uthi ngibona uthandana nemkhondo la eswini njengoba khuluma lento akhuluma isiminya amazi embizo kanjani ngoba wakhuluma lelikhehla simkantile nabashumayeli nawe nalinjalo bakhona noma bengakhulumanga ubaleliboza kakhuluma nawe sebenzisa umqondo ukhumbule nalini bafumbini sukhuluma nawe uhlanganise nomndeni nizothetha amacala nangu umfulu ushembe wakhile ikhaya lemphefumulo mayibona Nkosi lithi lelikhehla lo mntwana simlandile weselotsholo hawu ngicela uphucelane ngalo manje ukuthi hawu mntanami fana amajiya bese sikufunela lokho ngoba sifuna uzosibuza sifuna ukucacisa sibheke zonke ingane uthi ukuthi ngoba lo mntwana akasebenzi kusho linganiseke akasebenza kanjalo uthi cha mntanami ngibona ukusebenza uthi sinazi ingane sinayo yonke into ezingeyithwele sinemali yonke asiyifuni ingcolile nifunani lo mntwana kunenhliziyo elungile unenhliziyo elungile sifuna inhliziyo yakhe simyekisile bamlobona samyekisa ngoba thina sihleli phezu kwakhe siyacela-ke namhlanje njengoba eseshilo umgobhozi bakhona abakini dadewethu uze sitshengise abavele emva kwaloko ngoba bashuta unamuntu khona insizwa yavele yathi awubakithi nomgobhozi sizobambisana naye usondele intombi sihlanze nawo lapho kini ngoba phela isende lodwa mayibona Nkosi ngoba lithi mgobhozi elakhaya lakho ukula lelikhehla bakwethu lithi mnyama ngithole ukuthandana
lemkhonto isisu mina ngibutho babeshaya uphindele noma sengifile bayixhishekile ngoba ngangihola amabutho ashaka uthi ngane ngicela ukuthi uzophila kanjani nalimi nakunjalo ilokho sithumile phakathi kwalo muzi bengikade lapha bafowethu bophela lento imbathe kabi yena ukuthi sikhona unkulunkulu sengaze aze ahlukumezeke sikhona bafowethu abesikithini lento kade siyenza phela ukuthi siyakuthanda lapha ama-social media sithi futhi lento inomkhwakha phakathi lakuthi lezi zinto leyiveza leyithombe kanti zingangaphi aboniwa yithi asiyakukhohlakala amaNazaretha asiyakuthatha izinto zethu sodayisa ngonkulunkulu wethu kubantu asebehlubukile kodwa-ke imindeni yethu kuyisidayise ngoba uluthandana lemkhono ithi ngcono simxabanise nonkulunkulu lo muntu ingakho kushembe yakhumbula sizogeza imindeni yethu ukuze ingasikhiphi unkulunkulu isebenzisa imkhuba mayibongosi awusekho amen sivumela bona phela ukuthi bayezwa bese unkulunkulu abethula ithixo siyabonga unkulunkulu asebehleni bamaNazaretha siyabonga unkulunkulu omkhulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha ngizocela kumshumayelo nezwi elivulekile lamizwi selishilo isihlabelelo sekhulu na24 sicela unkulunkulu abusise izwi labantwana abakade bekhuluma amen sicela unkulunkulu wasebuhleni abusise uguqa abangcwele emva kwazo cela ubaba umshumayeli usithele sicela lesibusise sicela umshumayelo nezwi elivulekile asihlabelele isihlabelelo 124 inkosi ibusise uguqa abangcwele Bayaphunyuzwa